kum sang ni som ni le pan ni April tha kan lo mang liam ta voin hi mei ni khat Sunday ania Rainbow Mizo Channel thlir tu zong zong te Sunday lim taka in man nge kan bai sai ani Russia in Ukraine aru nakal mek zela ni zan lampanga khan Odessa khopui chu Russian sipaitan missile mangin nasa tak main an beya Odessa khopui hi Ukraine khopui rang zinga Ukraine khopui lian pathumna ania khopui lian tak ani ba ka hian poimona lian tak mai aneya Black Sea kaltlanga ramdang ne na insum don ton na kongte tuipuya bungrothiar velna ta na longchol mun tangkai tak mai omna aneya heba ka hian khothang ramte ne na insum don ton na han kalpuina konga Odessa khopui chunga hian airport poimo tak mai awma nizana Russian sipaitan Odessa khopui an baina hian he airport runway hi Russian sipaitan missile mangin anbom chevek ani ti an report ani tukin jing lampang dar ni vela Ukraine chim lampanga Ukrainian Army Operational Command in thuchu an siam dan chuan Russian sipaita chuan ralhla tak maya trangin Odessa khopui chung hi missile mangin nasa takin anron kapa hetianga missile manga anron kana wang hian Odessa khopui chunga civil miten anman thin airport chu nasa taka bei ania Odessa khopui chunga missile tam tak tlata jinga thren khathi airport chunga hian atlanuala pakhat chu runway a atlaka wangin airport ta runway chu mantlak lawin siam ania Ukrainian News Agency Union in han report dan chuan Russian sipaita hian missile manga anron beina hian anron target berchu Odessa khopui chunga civilian airport hi ania airport ta bompuak ri tam takkara hian Odessa khopui chung mun thranga bompuak ri hi hriat tur aum boka Russian sipaita chuan kumsang ni som palia sipai thachakna manga anchu sakle mase Ukraine rambung than chung anga international community ten anla pompui mek Crimea trangin Russian sipaita hian missile hi anon kap chuak niin an reporta Odessa Regional Governor Maxim Marchenko chuan Russian sipaitan Crimea tranga Odessa khopui missile manga anron baina hian nunna chanle liam tuar anom hriat anilawani ati tukin jing lampanga Russian sipaitan missile manga Odessa khopui an baitran tir hian Odessa Regional Governor hian mipuita chu anin hnuaya le bomlaka munhim shelterate omturin hriat tirna ati chuak ngala Odessa khopui chunga civilian intam takta chu ti chiat ni masela civilian tahi inhliam le nunna chan anom lo pha niin an report bok ani heti meklai hian tukin jing dan ni le chan vevela khan Azov regiment Mariupol khopuya lawm mek ta chuan Mariupol khopui chunga Azov dal steel plana an kianga om mek Mariupol longchol mun Black Sea vaukama omatrangin Azov regiment ta hian he longchol mun an pan thaina tur hian theitop chuain Russian sipai helai pan na konga om ta chu an nortol ani ti an puanga Mariupol khopui chunga Azov regiment deputy commander Vyatoslav Palamar chuan asoidanin Mariupol last defender anti Azov regiment ta chuan diplomatic lama in biakna zongzong anhlo chamta ka wangin kan kianga om civil mi ta chuan eile in tur kaimani yang bokin antla chamtoa chuwang chuan helai munatranga munhim zo ka son chua hi thiltrul tak ani wangin theitop choin kan beya voin khan Mariupola Azov dal steel plana civilian om mi som ni ta chu Mariupol longchol muna hruai thlen ania anjawai hian him takin longchol munatrang hian an chuaka Ukraine ramchunga Russian sipaitalaka munhim jok Ukraine sipaitan anopna hnuaya anda mek Zaporizhia region chunga him taka anthlen ngai kan bai sayani ati Russian media ta chuan hetianga Mariupol khopui chunga tanga Azov dal steel plant atrangat le ngala Russian sipaitalaka him taka Azov regiment ten civil mi te anhroi chuak thai hi mak antia Russian media jingami TASS news agency chuan inrin ni mataka khan civilian somni le pangalai mai chu Azov regiment ta hian Mariupol khopui chunga Azov dal steel plant atang hian anlo hroi chuak to ni tin ansaya TASS news agency hian han report dan chuan no pangkum som panga hnuailam pang parukle meicha then khatte chuatir ania ti chuan anwai hian somni le panga ania
voin lama Russian sipai ten Mariupol khopui an hual bet vek chunga Ukraine sipai tlem te chawom to Azov regiment ten Mariupol khopui pon lama an hroi chuak thai hi thilmak tak ani antibok kanchan chinthar kalto lama kansayang khan Russian sipai te hian Mariupol khopui chung hi Azov dal steel plana no pang of the nena Easter artui an semlai video anti chua nuwa khan uluk le khaujokin Azov dal steel plan kalpona kongpui omjong jong le khan omjong jong ta chu dangchat vekin anral thum chi hrang hrang ta chu kongpui lian zuala an chhop trau boka Azov dal steel plan mai ba ka hian Mariupol khopui luna khan jong jong te po amma aya uluk joka ven him ania chuti chungchuan Mariupol last defender te hian engtiang che in nge Mariupol khopui chua sana hetianga longchol munatanga anthon chua thai ti hi tuma nena pon chian anilo bok ane tukin jing lampanga khan media hrang hrang ten breaking news satan hanron naya Swedish airspace chu Russian military plane ten danbo chiain anthlok lutani ti anpuanga media hrang hrang ten an report dan chuan Russia in Ukraine arun tiratang khan NATO member Ramvan Bauruaka Russian Air Force ten thona antholu tir masakber ani antia Sweden hi anlung oilawin anthin rimba ka an sipai tele ral thum chi hrang hrang ta chu in ral ring turin thupek an chua zui ngal ani Russian thona Sweden van Bauruaka vathok lu thi Russian Air Force ten antir anga van Bauruaka tranga enthak na thoktu reconnaissance plane ania Swedish Defense Ministry hian thuchua hi an siam mailawa an airspace a thlonaron thlok luthi Russian thlona aninge yemti finfiana an nei masapot niin an soya hetianga danbo chia Swedish airspace a aron tholu hun hi zirtop na jing mataka khan niin soi ania Swedish Defense Ministry hian an thuchua an soi zeldan chuan Baltic region chunga Denmark thlerkar pakhat Danish Island tia an soi thina chuan Bornholm khothlang lampanga trangin athlok lut masapota hetatrang hian Swedish territory hian aron thlok lutani antia Denmark sarkar po ralthuam nen in ralring takin anin singsanghalani ti SVT TV chuan an report bok Swedish Defense Ministry hian hetianga danbo chia Swedish airspace Russian indo thlona aron thlok luthi engti kongjong ma pomjam thailo le ngaidam thailo thilani antia Sweden hi NATO member ania Swedish ramhroi tu ta chuan kanram hi Russian sipai telaka hian ahim lo leti hei hian afin fia chuwangin NATO member ramte in mu khomna le soi hona nei thua yang ai wangin NATO Secretary General Jens Stoltenberg nena NATO summit ko thoi turin andu thu anfil bok ane Denmark thlerkar Danish Island an thlolu nuwa Swedish ramchunga anthlok lut lea Russian Air Force 10 enthak na antho dan chu ramdang te tan chuan himlo tak ania kan sipai te din mun jong jong ronen thlain kan van Bauruaka Russian enthlatu thlona chu aron thlok luta hetianga danbo chia Russian President Vladimir Putin hian miram chunga ain do thlona aron tirlu wang hian khovel ram thrang thrang te hian a chan let na kan pek nge atrulani tin Denmark sarkar chuan thuchua an siam ve bok ane Sweden le Denmark in anram chunga Russian thlona enthak na thoktu ron thlok lut nia an soi hi AN-30 propeller plane ane kanchan chinthar masalama khan kanron report to Moldova ramchunga Moldova sarkar lakatranga in lakrandu ho anum khomna region separatist region antia bom apua kaneti kanron report to Moldova Foreign Ministry chuan hetianga bomron kaplut tu hi Russian sipaite ningeyan hriat thu anpuanga Moldova Foreign Minister Nico Popescu chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine aruna hian ramdang mit mai venna engma anailawa Ukrainian force ten nasatakin Russian sipaite hi anbeileta Ukraine indona hi engtiang takin nge atop don ti po soithei anilawa he indona hian western ramfrang thrang te hi thukjoka inrolna kan nei hanilo chuan Russia thangkama hian Europe ramfrang thrang ta chu kantang donani atia chuwangin keima mimal ngai dana chuan Ukraine ramchunga indona hi arang thayang bera me mi atul toa Russia le Ukraine inkara hian political system apo arang thayang berin inremna siampui angai toni atia chutiang chu athenglawani chuan Europe khomol puya ramom jongjong te tan hian Russia chu lawom takin haron ding chuak thaidon ani tin
British broadcaster Sky News nena a report ani Al Jazeera in han report chunjam dan chuan Moldova sarkar chuan Ukraine ram chunga in dona chu uluk takin anen thli thlai ranga hetianga Moldova ramin enthak na an tho tan hun hi Russian senior military officer in Russian force ta chuan kan thil tum lian tak mai pakhat chu Ukraine chimlam pang hi azavaya control kan tuma ti chuan Ukraine chimlam pang atang hian Moldova ram chunga separatist region Transnistria vela hian sipaite olsam taka anin kalpoton zungzung thaina turin ruam manna kan siamani atia khami nu tang khan Moldova sarkar chuan Ukraine ram chunga chimlam panga anin dona chu uluk takin anen tharangani ti an reporta Transnistria separatist region a hian Russian sipaita chu tuna hian engemuzat anoma separatist region chunga separatist rebels hotahi Russian sipaita chuan an thlopa wangin helai muna hian heng rebels hota hian Russian sipaite om hi an phal sakniin an soya Transnistria separatist region hi Moldova le Ukraine ram in kara om ania kumsangkha jakua somkole pania indona achua nu tang khan helai region hi Moldova ram chunga tanga inlak randu pol separatist hota hian uncontrol na nuaya andata ani Moldova sarkarin han report dan chuan mi nuaili singsari velzat mai Transnistria region chunga hian anoma an region chunga hian Russian sipaiten station anei boka wangin Moldova sarkar tan chuan ahim talo hle bok ani heti meklai hian Ukrainian President Zelensky chuan Russian President Vladimir Putin hian athak takmaya Ukraine arun nuwa hian Ukraine run tan tiratranga sipai achan to zongjong hi singhi sangthum chuangjat mai hanni toa Russian tank sangkhat chuang ka chiat ani to boka Russian in do thlona chi hrang zanhi velzat chu ka thak ani toa armor vehicle chi hrang po sanghi zanga vel ti chiat ani to bokani atia President Volodymyr Zelensky hian tunkar lawam tura hian amma kanin bayang khan minlanor chunjam zelani chuan Russian sipai sang chuangjat dan nunna anla chandona Russian sipai tam tak ta chuan liamna tak tak antur bok donani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky hian amma kan sailan ang khan Odessa khopui chunga civilian airport ta runway chu Russian sipai ten anti chiata wangin he airport ta runway hi rang takin siam thatle aniang atia Odessa khopui hanbai dana tang hian Russian sipai ta chuan Ukrainian force ta chau hi an melma an ngai lawa Ukrainian ho Ukraine mi le sa zongjong ta chu Russian sipai ta hian an melma angin an envekani ti an proof non le ni ati Russian sipai ten Odessa khopui an bai dana wangle airport runway an bom chiata wang hian Odessa chuan Russia hi engtikama angai dam ngai to don lawani atia President Zelensky chuan muntam taka Russian sipai ta chuan mason masela Ukraine sipai ta chuan anram lu chinatranga nor chuana muntam taka kannai boka indona rap thak taka wanga harsana tam tak me puiten anto nuwa nunpangai intin tharle turin tuna hian muntam taka chuan Ukraine me puita chu anom tan mekani atibok Russian media RIA news agency chuan voin chun lama an report danin Russian Defense Ministry chuan thuchua an siama Ukraine sipai ta chuan Kherson region chunga thingtlang ko hrang bom hanron kapluta hei wang hian civil mi engemazatin nunna anchana civilian tamtakin hliam antur bokani antia Kiselivka thingtlang khuale Siroka Balka thingtlang khua te Ukraine sipai ta chuan sikul hanron boma kindergarten anti no panghote sikul an kai tranna le mithi vuina hmuna te Ukraine sipai ta chuan bom hanron thlakani antia Russian Defense Ministry hian heng hmuna te hian Ukraine sipai ta chuan civilian tam tak torna anthena nunna chan le liamtur tam tak anomani tin ansoya masre Al Jazeera chuan an report danin heng hmuna te hian Russian Defense Ministry chuan Ukraine sipai ta chuan civil mi te torna rap thak tak mai an thlen tirani tin an puwa masre information mumal tak an pe chuak lawa mi puyeng zat nge thia civil mi ta jinga liamtur eng zat nge om ti tele engti khuna nge heng bom te hi Ukraine sipai ta hian an kalu ti hi information chingkong takin engma an pe chuak lawani anti voin chun lama Al Jazeera in han report dan chuan
Ukraine khotlang lampanga thingtlang kho pakhat Barvin Kovachu nasa takmain Russian sipai ta chuan an beya Russian sipai ta hian Barvin Kove thingtlang khuai hian inben belan tumniin an khria achan chu he kho chim lampanga om Slovians kho pui beina turatan hian munrem chang tak ani wangani Al Jazeera reporter Charles Stratfordin amunatanga report apek danin Barvin Kove hian ama khan kan lut toa tuna hian beina nasa takmai an to le wangin kan lut non lea Russian sipai ta hian an thil tumber chu he thingtlang khuwa pumpui hi lak an tum lowa he khuwa khothang lampang chu an target ber ania an khochunga kanvalu lai po hian an khochung khothang lampanga chuan bomna satak main asur meka he khuwa Ukrainian ni puita chuan Russian sipai ta chu norlet tumin theitopin an deileta mase khochung mun thren khata hian Russian sipai ta chu tam tak anom toa Mei ni kwa vela tang to khan he khuwa hi Russian sipai ta chuan an beizeu zeu toa Russian President Vladimir Putin chuan he indona hian hlotlin na rok pui tak mai engemo Poland adu wangin helai muna bom asurang mai hian in beina chu rap thak takin mun tam taka athleng me kani atibok Al Jazeera reporterin asayang dau hian media rang te point an report danin Russian sipai ta chuan missile mangin Ukraine chim lampang le Ukraine khothang lama te baipui an thak meka missile puak thom ring tak mai tele bom puak ri ta chu engtiklai point hriat tur om deuh reng ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai theite ania Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia